Dengan ditama, ditanda como de Espírito tabitua. E gracia de Tuhan Jesus Kristus do toko, ami kaginabahan di kiningan, ami kapisan di Espírito tabitua, ami ampay na Jesus sabi ave. Tabinay kang abi, amalamay toko da tadaw minggu kedua, da timbutamad da tahun B. May kakusunod gumu ka tiya panginaman toko da timpo diti. Toko na po ko nakiba tiya gizuk talat na COVID apa nam sisam. Nga nahisudan ko na gidadubang pinampang niti. Tadi tabinay kang abi, untuk da misa tibitu ada tanaway na diti na po. Nga man toko viton toko isabi-abi da nahisudan. Da tamay mandaji ho da pangyat ikatumazan. Dan apa po kapangyat ikatumazan nga tamay mo da kamay da ay muhigan da kinengan da kahidasan diha. Jadi kanao bahay nang mikat toko da di Tuhan miampay di tiya sambayang toko diti. Paisa toko sambayang toko mentok da sabi da pakinon da toko. Tapi nangabi kanao mga kundadaw sa ngabi da toko. Kapupataw di toko sandi na mamalamay di katapatan taham lati tabitua. Mga kunzo da di kinengan tabakas. Da dezo iti pinangabi. Danak midaw sa zaw kozo. Id pamusaban ngabi ko. Amid boss ngabi ko. Id nunoy na iman ko. Amid nunoy aw ko nang zan na mimang. Mazana sa ko. Mazana sa ko. Mazana sa ko tagazo kozo. Itinapogi da makinsian zo di mere. Ia bitua pentiham musa hangai. Sabi abidita sab am sang tingavi. Dezu tapinay ngavi. Das mambayang mentok dago. Dari Tuhan kinengan na toko. Kikasyanan na dada da toko i kinengan tabakas. Mamahiyang da daw sa ngavi da toko. Magawit da toko da kapasisan selajul. Tuhan kosyanay no. Kristus kosyanay no. Tuhan kosyanay no. Kabantugan na di kinengan di takabaskoz. Ompi babasan na di tuhun ngavi tangabasi. Kagiginavo da di tanah. Mga zoz ko diyaw. Manungko giginaz ko diyaw. Sumambaz ko diyaw. Membantug ko diyaw. Manak ko diyaw da panang katahwadan ngavi. Mentok kebantugan no tagaza. Tuhan kinengan laja pen surga. Oy kinengan tama tabakas. Tuhan Yesus Kristus tanak nanak kontoy soon. Tuhan kinengan domba di kinengan tanak di tama. Mengiduka di daw sa ngavi di pamagunan. Kosyanay da di dagay. Mengiduka di daw sa ngavi di pamagunan. Toy mo o sambayang za. Pinaikaw ko dari abananan di tama, kosyanay dari dilagay. Tu izizyaw na isa tabitua, izizyaw na Tuhan, izizyaw na itakabaskozo, Jesus Kristus, miyampay di Espiritu tabitua, hindi kabantugan ni kinaingan itama. Amen. Kanos mambayang. O kinaingan tabaskozo pimpasis lajul, mamalinta da sabi kanuno. Duduva da di surga da di tanah. Kosyanay ko zono da makinungaw di kapakinsyanan da tun ngabi no. Fuvadanda no pibabasan no da di timpu ngabi da kaya. Maza di Tuhan za Jesus Kristus tanak no. Mama siya mamalinta miyampay diyaw. Di kapisan di Espiritu tabitua. Isa kinengan montok sa hihinaid ay sa kupuson. Pembahasan mantad bukoiso di Samuel.
Poin huvi i Samuel i di tizonon tabitua di Tuhan, i idnombo i arka di kiningan, do ontok minamohou i Tuhan. Samuel, Samuel, suminimba isido. Doi tizo, dadi minanangkus isido dai di Eli o minabos. Doi tizo, tu minamohou ko dego. Minabos i Eli, au zo i minamohou, guhi humuvi no. Dadi guminuhi isido humuvi. Insan povago do minamohou i Tuhan. Samuel, Samuel. Tuminungag i Samuel minongoy di Eli minabos. Doi tizo, tuminamohou ko dego. Suminimba isido. Au zo i minamohou diaw oy tanakku. Guhi humuvino. I Samuel no po nga kakalpo do ay sotoyhan kokomoy di Tuhan. Ibos di Tuhan nga au po na kaintahang doy disido. Insan po vago i Tuhan do minamohou i kumointahun na di. Tuminungag isido minongoy doy di Eli minabos. Doy tizo tu minamohou kodago. Dadi nakalati i Eli do i Tuhan i minamohou di tanak. Minabos isido doy di Samuel. Pamanaw no humuvi no. Nung kiva mamohou nga mabos no do pabos no oy Tuhan poy ngongow isu puno. Dadi guminuhi i Samuel huminuvi i tizonon daw. Dadi minikot i Tuhan miningkakat minamohou miaga di naiman haid disido. Samuel, Samuel. Suminimba i Samuel. Pabos no oy Tuhan poy ngongow isu puno. Suminukod i Samuel miampay disido i Tuhan iso po idibos disido nga au pinatumbazan daw do ato do tana. Ibos di Tuhan. Doi tizo oy Tuhan mikot zo do mimang di hizabno. Doi tizo oy Tuhan mikot zo do mimang di hizabno. Minandad zo di Tuhan tumining kukub isido doi dego. Nongaw disido ihad ko. Pinaswang disido o iso hozo kavavago dai kabangko. Kazan di kiningan dotoko. Doi ti zo oy Tuhan, mikot zo da mimang di hizabno. Au kamokiano do kahubukan titak ngavi. Nga tohingo poingivang. Au kamokiano do kahubukan sobon kahubukan koton. Panavohi doi ti zo no. Doi ti zo oy Tuhan, mikot zo da mimang di hizabno. Id hiningkuman di buk painsuat do apatut kuamaon ku o hizabno. Oy kiningan ku umunsikaw zo idi undang-undang no do id nanad do ginavoko. Doi ti zo oy Tuhan, mikot zo da mimang di hizabno. I katuhidan no nakabal ko id kati timungan tagazo da tuhun ngabi. Munong ko au ko i kinaputan oy hoko di oy Tuhan. Mikot zo oy Tuhan, diti zo oy Tuhan, mikot zo do mimang di hizabno. Pembahasan mantad suat kaiso di Sancti Paul
day dituhun ngawi do Korint. Tinan na po nga okon ko montok kapagampohuan. Ino po nga montok di Tuhan, ituhan montok di tinan. Ikiningan, minanungag di Tuhan, mantad di poimpatay. Manungag nagimay datokaw, maza di wasa daw. Ingkukuwa po nga koyhokaw, do tinan ngavi di na po nga pu ngavi i adadi do kotinanan di Kristus. Isay no po, ipoingamong di Tuhan, nga iso spiritu miyampay di sido. Padihiw no mantad kapagampohuan. Sabi doso do suvay no po nga oyman do id habus do tinan. Nga magampaho na po nga mamidoso do humavan di tinan di Jesus sondi. Tinan di Jesus na po koyhokaw nga ipanambazangan tagazo di spiritu tabitwa. I di Jesus tu nataymo di Jesus iso mantad kiningan. Ijesu na po nga okon ko kotos di Jesus sondi. Nabohi ko no nabalazan. Inono o sabab do apatut ko do mamaguno di tinan di Jesus. Montok do kabuntugan do kiningan. Ibos di Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Pabos na oy Tuhan, poingongaw isu puno. Kiva o diyaw do abal do kaposizon sa lajul. Alleluia. 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 I Tuhan, biampai Yesu. Pemesan manta diabal tabasi tabitua sinuat di John. Di pengkakat di John, sangobianda duwa di makiki yang abedau, tuminahebi Jesus, midon solong kozo di sidoi John, minobos. Bio duhya tanah kambing biri-biri do kinaingan. Kongo no paditi, tuminano di Jesus duwa makiki iya. Kuminisus minagkabihi Jesus. Noko kita diho da musut minabos. Nunu pakianuan Yesu. Suminimay ziho. Oy rabay, ikamazan na mangingya. Nambo ko pangizon. Kano may intong kadisido da suminimba. Dadi minungka di ziho, noko kita da namboy sida pangizon. Tuminimpon, miyampay di sido. Nagisom na pupusan ni timpo da tadaw di. Ina po nga kwang hobi di jam kapat minsa sedap. Sanghun na po di duvo, dinumadi da tutumanod ngabi di Jesus. Di nakongaw na di da nunuh inabos di John nga Andrew. Ita pinay kusay di Simon Peter. O subab po di sumong kasubabon. Nakatuka Andrew di tapinay kusay daw o minabos da disido. No iyom dagay imananabos. Ikamazon day Kristus. Omnovit di sido Simon da di Jesus. Minunsolong ko sa di sido Jesus minabos. Izyaw no Simon tanak kusay di John. Punganan ko no di da ikepas kamazon pampang. Yabal tabasi di Tuhan.
Tabinay ko ngabe. Kaya ko da ano ka na boss da sina da kadazan ka da siyan. Ano kumazan? Siyan na po, boss da sina, kumazan na po nga nuhu takabas, mountain. Tadi ka da siyan na po nga nuhu takabas da kada. Mountain of kada. Number mountain na kada. Tau, saya pa din ako yung number mountain na kada. Nga nung intangan to ko, tiya Bible kaya. Kagumuan ni tiya profeta na pangakibada nung takabas diha. Miyaga di Moses na nuan la opod puno na kinaingan da nuhu takabas da Sinai. Elijah punagi nga nakongo nakasama di Tuhan dan nuhu takabas. Tia Abraham punagi minagobit di Isaac itanak tuntoy sa ondaw daman pahubuko da kinaingan da nuhu takabas da Moria. Numintangan to ko punagi paghu kanitimpunan da tia kamay da Genesis kamay di kinatimpunan tia bos da kinaingan singyan na hisudan tagaza tia pamagunan katod na pa iti asam katod na pa hizud iti arka di propeta Noah na pa nga nakatampak da isa nuhu takabas. Tadi kamazon nuhu takabas na pa diting nga isa kamoy da tanda da number da kabasa teka da number da kita kasama tuhun kongo tuhun tiya profeta kamazon ko di Tuhan kinaingan. Kami na pagi da kagumuan da profeta mingkabas siya ho tumakad siya da nuhu takabas damay sama di Tuhan na makinungo da Tuhan na mabos. Nga nung pinakinungo to ko tiya pambasan ko sa dibay na pansusubay si Samuel daw. Tu okon ko id nuhu takabas si do na nakongo di Tuhan na mabos. Nga da tizanan tabitwa di Tuhan. Ikamay di temple kaya tizanan tabitwa panambazangan tagaza. Nongaw sida, ituhan na minamahaw di sida, amahaw sida ng katutun ni Tuhan. Sebab Samuel na pa diting nga, akan kami nga di profeta di susubay. Isida na pa nga, tanak ginompi di profeta Eli. Tadi, ay sa nunununo daw niti. Ay sa nukotos, ay sa da awat tutunan na tuhon. Nga sunong imanayin ka nahaw sida di kinaingan. Aw nakatutun ni sida nga pinantutun ni sida di kinaingan. Pinantutun ni Eli sida, profeta Eli sida di kinaingan. Dadi sangyan na po ng otoko di tino di, dahil pambasan ko so minubos ituhan, minumahaw bago ituhan ni sida, Samuel ka, suminimba di Samuel, pubos na ay Tuhan, poingangaw isupo no. Tapi nangabi tiya susuzana, rinongaw toko, dahil pambasan ko sa napaditi, nga paintahang da toko, da ituhan, tumoy mo isida, da mamahaw da sabi da toko. Sabi da toko. Awi sida mintong nung kibada pangkat na toko. Awi sida mintong nung kadasan toko, kasina toko. Awi sida mintong nung puwabang tay ka asampit. Awi Tuhan kiningan da mintong na isay toko. Sabi da toko, hovon ni kinaingan. Amin na pagi, dahil dabal tabas si dabayan nanti, nongaw toko, ituhan, da nongaw toko sida, da minanghap di Andrew.
da tinumano di sida. Kata doon na pa si Andrew, kung kita sida da nambay Tuhan da Panginoon, bisa na sida ito pinay ko sa daw Simon, Peter, ahapa na sida, ahapa na di Andrew sida, da may sama di Tuhan kinengan, tinumano di Tuhan Jesus sendiri panagi. Ahom ko sa latin diti, pembahasan diti, nung intangan toko. Sebab, tamay mo na pa di ko pasisyon na toko, mumusaw toko, kaguman tuhon mumusaw diti, na pakalajang ngabi, da papabal-labal tabasi na pangamuntok na ko sa da father, sister, katigis. Nga, akon kayong ka. Tututupot na po ko sa, tiya, kapabalan na abal tabasin na pangatanggungan na sabi dito ko. Kami na pagi, miyaga di Samuel, miyaga di Andrew, miyaga di Simon Peter, sabi dito ko na po nga hovon di kiningan na papabal na abal tabasi di Tuhan. Habi po ko sa timpo na bayan na diti. Timpo na nambo na tagubangan to ko o gumo kasusan na doon pamagunan. Panginaman, di na nabazahan na toko, nung susuzan toko iti, di tanak na toko na tawbi, aw dati siya, sangkwa kalati. Nga sa toko, inakapuyman, sa toko, inakabaza, iti panginaman na pamagunan na bayan na, di kalati toko. Inkwa, ano kamazan na kasusan sebab na COVID-19. Kalati toko na ano kamazan da kasusan, da kadaan sebab da hisud. Sebab na hisudan to ko, da pinampang niti. Ya. Kiba pipio tambahot da pinakilim daga ta pina patak daga da WhatsApp da gambal da number da namin deha da hisudan. Loy, luo ginawa ko da kita. Nga ino iti na panginaman dia patut da papagyat da takaw. Nagkatumbazan takaw. Sundong ima da kibada panginaman da ingka diti. Iti panginaman na ba diti nga papasaw da takaw. Da kon ka za takaw na nakakinam teka nanuhan na panginaman mega diti da kinaingan. Tu kiba pa tuhon da hobi da ada nada sebab da kasusan di tagwangan diha. Mabi pa kaza dahil timpo diti, dahil timpo na kadaan, dahil timpo na kasusahan diti, abasi dati na munsulong takaw na mintang di Tuhan Jesus, di kazo na salib. Tu iho na kadaan na tagazo kazo, itinangong di sido, sebab na tanggungan daw, na kinapatazan di sido di kazo salib, natampasi takaw. Ina, tabi na ngabi, timpo diti, da minggu diti, mas mabayang toko, da kapamahaban da toko sebagai da Tuhan Kristian, ina tema da toko, da sakramentum da kapadsuan, kano toko da mangahap da Tuhan da subay, nagi, da mintong di Tuhan Jesus, munsolong mintong di Jesus, miyampay, da katumazan da toko, sundong ima da iha tuhun di pasawihi da toko, pasawihi da toko, sundong ima da kon ke Kristian, apa dati siya da kanon da menemai Tuhan Jesus sebagai da Tuhan dia, nga katanon siya, kapuiman siya da keginaban da Tuhan, da kebesaran dia penagi, miampai da tahap da toko, miampai da kepentangan da keposisian da toko da kita daw. Jadi kano mikat dari Tuhan Yesus dan insan pebagu dari karisti da banyak diti mukano timbus ada toko da papazo dengan di Tuhan. Semambayang toko da ketunudan da ketumazan. Tumazan zo da di sakinaingan, ita mata bakas, manodo da taba nam tana, da sababi kanuno o kita amau kita. Tumazan zo da di sa Tuhan Jesus Kristus,
Itanak tentois on nanak di kinengan. Nanak ditama da pagus sampai bi umul. Kinengan mantad kinengan, tanabau mantad tanabau. Kinengan tetepot mantad kinengan tetepot. Nanak kon kotinodo sempimion si miampai ditama. Maza disido o sampai do natodo. Mentok do toko tuhun ngavi, o mentok pemasisan do toko, seminan do tisido mantad surga. Maza di spiritu tebitua, nada di tuhun na dihangai Mary, am nada di tuhun. Montok sebab da toko dan nak papakid salib, da di sibo di Pontius Pilate, nandu soy sido da kapatazan am nahabong, timnungag bagu ontok di tadaw kumatohu, id ketunudan miampai di buk datang bitua. Minit sabat sido da surga, pinay kau da di avananan di tama. Bikat mai bagu sido kebentugan, da membisala di sengimpas siam nangapatay. Kepemerintahan daw ay somay kepuson. Tumazan zau di espiritu tebitua, i Tuhan imanak nak posison, imuzu mantan ditama ditanak. Imiampai ditama ditanak, da sambaon bentugan mai. Inak bos maza di profeta ngave. Tumazan zau di eklesia tebitua, Katolik, apostolik, mga kunzo da isa kepunsuan, bentok di kepayangan da daw sengavi, mandadanda zo da di ketungagan di nangapatay, di keposizon di pemenggunaan demikot. Amen. Untuk nepo da pentimung teko da semambayang, nga semambayang teko sebagai depu ngavi di ketinanan di Kristus, sebagai da penambazangan di Spiritu. Painhansan teko da temoy mod ongo, isambayang da teko, ipahembusan da teko da dengan di Jesus. Mingkano da kanona semambayang da semimba. Semambayang sikoy da dengan nu oi Tuhan. Semambayang sikoy da dengan nu oi Tuhan. Do tumihambus na da o eklesia mamaguna di bakang pionitan sosial do papabal di abal tabasi. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Semambayang sikoy da dengan nu oi Tuhan. Do penso no da do katuhidan kapanahwadan katapatan ituhun ngavi i menunuat di menuat papalati do abal ngavi. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Semambayang sikoy da dengan nu oi Tuhan. Doongaw no da dagay i hoho di Kristus do id oho ngavi di tongamosikin sumakit i nangokotuo do ontok makisakadung izyeho. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Semambayang sikoy da dengan nu oi Tuhan. Do sakadungon unsubon na da dagay i sontop nongoho do kiningan do dumadi do father, brother, sister. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Semambayang sikoy da dengan nu oi Tuhan. Montok do kamuhakan ngavi, i tuminak di hoson di do kumalaja, manokodong di tengah susah tengah sampit. Kanono sumambayang doy di Tuhan. Semambayang sikoy da dengan nu oi Tuhan. Sumambayang toko montok diho i sumakit miampai tolua COVID koopodom sizam do maza do sakaday do kutul ngavi diho nos ngavi paganakan kinovangan ngavi diho do ovid na da izyeho do id kovasian do dumuapus diti timpu do kasusan. Kanono sumambayang do id di Tuhan. Sumambayang sikoy da dengan nu oi Tuhan. Sumambayang toko montok diho i sumakit Kano sumambayang. Makinsian sikoy diaw oi ama dengan di Jesus. Da painhansan sikoy da ongo nu iti sambayang za.
miaga di Samuel, sanghon profeta di paghuhui, kinongon dagay i ohonu, da namat dagay da makinsian, da pi unsub zikoy na dadiaw, do tumonda tumoy mo, do mimozo di hizabno. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. Azo ko ni Tuhan kiningan sa binangun, tumazarak bos yan no nakatema zika di law titakan sa diaw. Tuvadi tana kelajadangun ngawi da tinaw tuhun, tumadi may timuntok na kaya di law tinang posisyon. Azo ko ni Tuhan kiningan do sa binangun, tumazarak bos yan no nakatema zika dihing anggur takon sa diaw. Tubalik bas anggur, kalajadahon ngawi di tinaw tuhun, dumadi may ti di tinumon na kasanubanan za. Ibang sambayang di pinengavi, da kau bukan kom dia sungavi, atau mendada di kiningan itamata makas. Panak na Tuhan sembayang zikoy, da kasedong kozo zikoy nada, da mamong iditi misterium, tu sesengyan napa, ikan naman da diti kau bukan naman lamazo, ikalaja da kepenembusan da gay opongo, maza di Kristus Tuhan za. I Tuhan miampai dia zu. Pain sabata ginabang abi dia zu. Kano manak na kepadang kotodan ngabi di Tuhan kenengan da toko. Tahu tepat do ketunu da matuhi diti, pelajaza kepamasizanza, tamay mo mindom banopa da manak dia da kepadang kotodan ngabi Tuhan, tamata bitua kenengan tabakas kozo may sa kepuson. Tu pinazo no, pinasongkadan ngabi di pamagunan, nakapaguhod di kabahian ngabi da timpu ngabi, timpu taon ngabi. Nugno o tuhun, kagaga diaw sendi, pinapazat da ketuhunan. Saibaw di sampamagunan, di sababi kay mazandi, da mamalinta ngano, da saibaw da sababi, todo no, mga zo diaw sa hina dari kalajak ngabi no tindama, maza di Kristus Tuhan za. Aming kana, biyampay sa bebita sa ngabi, mga zo sikoy diaw, tuwi di kalamazan tondos, mga zo sikoy. Bitua Tuhan kinaingan, kuasan ngabi surga, tabanam tanah na panu da kabantugan no, kazan itang kabas kozo. Azo siday mikot dengan di Tuhan, kazane di takabas kozo.
Tetap bitua kay Tuhan, ito buda sabi kabituahan. Iti napogi, do dizan na bitua iti tak ngabi sumambayang sikoy. Mazada po sunat di Espiritu no, da di tingabi mega bahabaw matu. Mohida dari da iti ngabi da mantak dagay, di tinan omza di Tuhan Jesus Kristus sa. Untuk ditimpu dan iman patubusoy sidom, nasaga ko sa dasimnuang ni kondasan daw, minangan yung sidodoloti. Minanagdak pa ng katawadan ngabi, minangakib di, ang pinapatak di, da di makikii ang ami daw mos. Ono iti, sababi ko, ang pangakan na diti, tu itinan ko, ipatakan may mantok Diyoso. Idlahan megadi untuk napongo, imakan min susadop. Nano di sedai saban, minsan po da minanagdak pa ng katawadan ngabi, pinatak di sidoi dan makiki yang ami daw mos. Ano iti, sabi ko, panginom naman taditi. Tu iti no, isaban di za ko. Iza di batas kavago, amay sa kapuson, ipatunguan may mantok Diyoso, mantok tagumo, mantok di kapahiyangan na daw sa ngabi. May na iti dadikan daman dago. Ikatapatan tahom lati da ketumbazan. Balsikoy do kinapatason no oy Tuhan, ang kapatahang do kinatungagan no, isom mikot ko bago. Itinapogi na masas kay malamay di kandaman di kinapatasan ng kinatungagan daw. Matakan sa diyaw Tuhan, ilote da kaposizon, abis saban na pumasizan, manakdok pa ng katawadan ngavi, dan ikitan sa kay diyaw na kapadan da dumbangan no, ang manampuan da diyaw. O duka sa kay da sumambayang, damagi da di tinanam sa di Kristus, o timong sa kay nadadad iso, maza di Espiritu bitua. Ondemo oy Tuhan eklesianu, paintongkop id patatongkop di pamagunan, omavito na Zosido de di kapunuan da tahwad sa kaday. Songovian miyampay Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, Savia di Fado ngavi. Ondemo nagi ita pinay ngavi Dagay, inongokodop, idi kahansanan di katungagan, Savia inapatay idukasyan Tay mo na isyoho din inavaw da vos no. Kusyan ay Dagay sabi sumambayang sikoy, domyampay di hahangay tobitwa, Mary tinadakiningan, Sancti Joseph, Sabodasido, miyampay di apostol tong obitwa. Sabi isang ti inok papong sikaw diyaw idpoo pus di umulan ngavi. Kanus Canada di kabosyan da dumadi da sampitumungkos ngavi da kaposisyon sa ladyol. O mga zo o mambantog diyaw, maza di tanakno, Jesus Christus. Maza disido, biyampay disido, amid disido, o ikiningan tamata bakas. Idi kapisan di Espiritu tabitua, sababi kabantugan ng kapantangan nga diyaw no, montok sa hinay ay sa kapuson. Amen. Tadi puno di mamasi naug mazadak pengiaan poin kedengan katamaz ko na mo boss. Tamaza di surga bitwano ang ano bikat ang kapamelintan no izab no ay man na di tanah biaga daing kanoy da di surga. Takadagay da tadaw diti alo tiza sa sangadaw. Ampoh yung oskoy da sangabi dagay biaga dagay da papahyong di santa mumuhasa mavandagay. Kada skoy vito da kembaztan nga pagkabaso sa kina mantad talat.
Pagkabasa sa kay Tuhan sumambayang si koy damantad patitikid talat. Katawad no damanak do pibabasan itadang nga binagay. Damasa di sa kadayda ko siyanan no panggabas kan dato may madamantad dosa. Ang pintampasi mantad sa pebikusan ginabo. Damasa sa kay pangandad di kansanan na bituhan. Di kay katan di mamasi sa Jesus Kristus. Ay Tuhan Jesus Kristus, minabos da di apostol nga bino. Pibabasan timponan ko diyazu, pibabasan ko takan ko diyazu. Kadentong, da dosa nga binagay, nga da di katumbazan di eklesyano. Om katakuad na, da manak do sido, da pibabasan ng pisan, ikatunudan may bahizab no, imamamasi ang mamalinta, montok sa hihinaid ay sa kapuson. Ipibabasan ni Tuhan miyampa dia sa tamay mo. Kano magitatak di tanda da pibabasan. Oy domba di kinaingan. Intangay, idomba di kinaingan. Intangay sida, imangidu di daw sa ngabi di pamagunan, abituan ay sontap aho da dimakan minsa sadap di domba.
Kanong sumambayang. Patungo de dagay, oy Tuhan, Espiritu da kaginapan, no? Itinahwad no, do dizo no, o santab dinatagak no, mazaditi iso loti pensurga, do iso id pamusavan ginava. Mazad Kristus Tuhan za. I Tuhan, miyampai Yesu. Ikinengan tabakas, mambalakat nanda Yesu. Itama, amitanak, ami Espiritu tabitua. Ugad no, ampabalo no, iabal tabas ni Tuhan.